بله صباح بخیر تماشاوان هجاج باجار آمد جناو و دیروکا قدیم دیسا جوارت بجیم مرحبا میوانه کی بریز داشتیار گل دوستان ام دست پیدا کن امی هم صحبت بکن هم جوها و داشتی خوشی باجار آمد کوان سال پاشی گلک ناو دایل همو جهانه امی بخون به میوانه کی خوای بریز را بریز زکریا پجوغلو وکیل سروکی گشتیه هدا پاره بخیر هاتی سر جواب هاتی از بنی كده خدي له بقى خدي جوراسي بقى بله نو في مكان ديروكي ده أمجد فيجن صباح بخير حم جوارا حم بسايبة بواسطة قمري و يتماشون رودابي سورانی بد بجن بیانی باش بله بس ام بجن لاین اسلامی چهره اسلامی بجن صباح بخیر بله هندکی عالی جدن روش باش کی جا خوشه تجزیده براستی زمان سکولا زف خوشم منوشن ری اوجی او کسی گویی بکارتین اوجی پیوکی خوشه باشه لی خیر باشی خیر دناف ده یعنی حرف خد دناف ده سر چاوا از بری هر کس وی کی مناخت که هدا پارتی کی لباکوری کردستان وان سالم باشی کو درکت به دنگه کی زیدن ها رخص نخوا تمام دکه و هر وسا عندك درکتن نوان عندك پرسپکتیف نوجی در تخبش لی بله مجار ما هر لسر مثلا روجاوای کردستانی کنها ترکیه روجاوای کردستانی پشت سالان سکنی اونها داخل ناو اردا روجاوای کردستانی بیه چند اپراسیونی که به چند روزه ها بر دوام کرد لی بله نه او راوستیه عندك گریبست یعنی پیمان دنا برای ترکیه و امریکا و روسیه ده هات انجام دان اونها اپراسیون سکنیه بیاوت سرید از بیجم برای که از چای جوهر داگرم از چای داگرم اما ها نرم هرن بیاوه ترکیه دوی مسئله ده همه دخواسته که اپراسیون حوقصا بردوام بکه یعنی نیت و پلانوی او بو یان امریکا و روسیه نهشت وک سروکی هدا پاریت چه بجیش بیایی براستی یعنی حکومت چه دخواست یعنی دخواست با اپراسیون به ظرف چند روزه ده بداوی به یا نه بله یعنی ایرو بداوی خوا تشتی گودو بیجن نیتا متنا وش خوا اون لودر بسکنی نه مقصد اما گو یپگه جسینوری ما دور بکوه و چه خوی گرانجی دور بخه دگو او یعنی تو گف لسر سینوری ما نمینه ما في دخواست او جي بدرس كات بيشي بدرس كات ويدري كي بجيبو ام بجيبو يان ارتش سوريا بجيبو ارتش اسد بجيبو يان جي ياكي بجيبو جي ما رفقنا كه ده بيوانا بده بجي دي وند تشاي براسي ام نامين يعني تو اخراج بي فيكي يعني بفان داخوياني از تخوازم گو باور بگو اخفتلو از تخوازم گو باور بگو يعني اف قلتنا قالك بوليتيك واز يعني ام جي ام سياسه دي يعني بيغوا وك بدا بار ام ظنون بارتيك اسلامية نعم لسر همان و پرنسیب اسلامی و سیاست خود آفرینن لکردستانی بس از وی مراقت که مثلا وک کردکی وک آنیه کی وک کردوار جی هیا بگو من مثلا رفراندوم 2017 یا باجور کردستانی ده هل واسطه گلک ارینی و داپش و گلک کرداجی تقدیر دانیشان وی هل واسطه و چون اون قارشه در کتن قارشه هل واسطه ترکیه در کتن وی مسئله ده از وی مراقت که مثلا ترکیه دوجه از ناهلم کو کوریدور کی ترور الوی داره چه به او در جبوی بن وک خطرک مستقبلا منه استقبالا منه بیاوه یعنی ترکیه في مسألة ده بحقه يعني يعني او كوريدور ينجي عم بيجن كردستان تركيا او دسحلات ويدرين بله وقا مثلا وقت بحث كيت بي روجافا قال كرد وقت بحث كين روجافا لي او بخوا نا بيجن روجافا وچه بيجن دبي باكور وروجالات سوريا عربي بريا باكور وروجالات سوريا خسر ابو خو بيد بيجن يرو مثلا ام وقت ام قالوا كان بحث او كان ام بين بيد ام بين يبا قال لي او دبن شيء او دبن هسدا هزن هذا هزن ديمقراطية سوريا يعني قصدا بعربي دبيجن حتى وقت يقول جيفيني واندا هنك وقت قلتن روجافا يعني بكردي اخفين قلتن كردين اخفين نو ماذا براين ما عرب هنا بكردي نزن يعني وقت وند بيجن زورافا لخشاوناي راسي قردو چبو يعني او دسلات كي چابو لازم مرا بياجي ببينه
لگور ما او دسالات یک عالی بو چه یک عالی بو یعنی نه دسالات کردم دسالات پیده دسالات یه پیده وقتی که شری نافخوایی لسوری دست بکه 2011 هنده بله چند مسئله در باز بود ارتش سوریه از کردستان سوریه بکشید یک فیشه که نتاخیه یعنی دو نوبینا پیدا و نوبینا ارتش اسد پیدا گم من شورش روجاوا ما بکارم شورش روجاوا عمله در کردستان ام آباد کرد لید سری ده لگور قناعتم بازار خود بلکه اسد رجی بوی شکلی کرد بون وی اسد بوی شرطی رادسی وکر دستلاتو یعنی ریبه بریا کردستان سوریه پیشی دست به کشتن کرد کرد 16 پارتی کرد هابون ایرو لکو دارین پشتی گو ام بجن داعش برای خدا قربانی پشتی گو پشمرگه برای که ها دخابور ده دریه ابراهیم خلیل درباس بو چو قربانی چو پشگیریا پیدی پشگیریا یپگی پشتی گو داعش وداری درکت وان چی گوتن گوتن شخوب پشمرگه مرا تشتکی نکرد ما قربانی رزگار کرد ما قربانی جدست داعشی ما خلاص ایمادم قربانی رزگار بو او کردی گوش قربانی رویا بون هنگ جی لکردستان عراق هنگ جی لکردستان ترکیه دنو بدن چه ما بناگریان قربان چه معنی چون یعنی براستی او کوریدورا گو آواز کردن یعنی بوچه حسا صد در باس بو پشتی گو او پیمان دنو بینا ترکیه و امریکا و ترکیه و روسیه ده هات قبول کردن هات امضا کردن ارتش اسد جاردی بگریه دیسا یک فیشه یک نتاقیه قالوا او کوریدور جبونا محافظه کرنا بی کوریدور سر ناوی اسد حصلا جبو بی حفظ کورتی کردم مثلا ام حمی وان گوتنین و بینن الوی داره کوم بکن ام وی جفیم بکن بلا کرد بجن باشه ترکیه بلا حرکته کی بکش برکو پیده و یپگه و قصده و حسده بلا یکی نجبو کردان و بلا وان دفع بکن یعنی کرد بلا وی یکی فهم کنش گوتنی و از وصافیم بکن یعنی براستی او کرد ویدنی گلک جوان وقتا گو ماند بینن ام یعنی تکلی مهنا عبدیتنی مهنا ام با مثلا گوتو بیش دیکن اگر لبر قمره یا وسا نبجنجی براستی كيف خوشن جو ظلمه بيدي خلاص ليه نوق عفري يعني العفريني وكو قلت يعني عفريني العفرين تشكو هري العفرين افقر العفرين قلت من وقت اقول ويدر يجي يعني بيدا وقت اقول ده صلاه ابو ظلم كده فقط بيشتي قلت تركيا هات اب ارتش سوري الى ازاد قد بيجن اب جروبين جو تركيا بشكري عندك ده بيواجه ظلم دوما باقي ظلم واجه اي بيدا يجي خربته جو اب ديج اب حركته بيشك ديجي قديسه تركيا بكى عيني خطاب بكى بغلط ديسا بكى رادسي وان جروبين تشكتاري هو جخرت بجن ارتشا سوريا اي ازاد بفيجا بو ملي نتوي نتوي بلكي وي حاليا ما خرب بديسا كنت بتشكن بنزيا بجول يعني ونبصا وانا كوكين كود ناف كردادات كن روجا يكيتي يكيتيا شو مثلا يكيتي كرد في تشبكن الويدري يعني لازم كرد يكبن ليه لازم كرد بيجي زانبن لا بر كي يكبن مثلا دنا خود يكيتي خو جو اوا كرن وي هرجز رجلو ادفير رخصتنا كي جرا هبد فيكو بري كوبيك ببا دكي بيشواتي بكن جرا قالك كيبا يعني مثلا قالك رخصتنا قلنا جاكيتي باكي كتشوفهم دكا دبي هركز ورا من اولا من هركز تابعين به هركز سيري خوش مرا بتبينا ايجو سيري خوش مرا طبعا تابعين بوش و جو ساروكي خوش بين ساروكي نتابي ساروكي غلي كور بتهواي ساروكي باكي كي دبي ساروكي غلي كور دبي هركز ورا بتابعين هركز ورا بمريدي بي هركز سيري خوش بتبينا وبن اولا ما دكون ببن واي يكيتي كودا تشيبو غير قبولنا كان او كنت قبولنا كا او جوي بن بيفا يومي بن اخبا بلكي سرت الباي جوفن دجي بيجن بيجوا كرد هنايا براستي جو كرد جودا بود نا ريخستنا كرداد هي هريكي برنگكي
هنگی چافگرن هنگی ام بیشین اسلامینه هنگی دموکراتن هنگی لیبرالن لی اب نه لازمه گو کردی گوش هاو دو جدا دفکرن خوین هاف برجینن یان بکن پیشی راه مثلا دویک جدا او کنن دویک کرد لهمبر وی اپراسیون ترکیه سکنکی چاوا بندنیشان اما براستی گو اب اپراسیون لهمبر قال كرد براوش بتجيكي دي بي اول قال لهمبر قال كرد يا لهمبر باكيكي ويا باكي وبيدي يعني ايرو وقت خويا قاسو خويا كي ايرو لهمبر باكيكي بيدي تو باوري بي از بي باورم بي غاز اجا باوريا منافا وي هلوسم تشتكي دي از بقول بكم قول همبر ضد حضروا حفظان رفراندوم باشوري كردستان تشيبو او تكلين تركيا او اخراجات ب 10 مليار دولار من يك جاره كده بله هر تشت هتاويتن بله بحكومات عراقي او هاو بس لسروي مسألة تنقي قوانين السر سلوبي دشتكي راست و كتا تعرضي يعني كتا مرحلة تعرضي حكيكي هبو الودري ما تشهر وزن نشان ده هلوستا وزن من باسا هلوستا وكير از باسا هلوستا تركيا يتكب از ويش هلوستا تركيا ابو هلوستا ماجي ما ديار بقول ما تشكر قص قوتها ما جيش ام البربي هلوستا تركيا ام ساكن ما جو افتش جوندكن غلطه اگر از قبول بكم بايدا ريخستنا كرد اگر از قبول بكم بايدا نونريكي كرد و هلوستا بقول از باوردك يبقى شريبي نجبو كردن يبقى نرخصنا كردن يبقى نجبو كرد شردك بل نامكو 2011 يبقى دركات ولي پیدا دركات ولي چكر يعني او كرد قوتن امي للهمبر ظلم اسد امي سري راكن بكشتنا ودس بيك مال حش على سر نوي اسد ودني باراز پشت حشره را دستی بیدی بله هدا بارتيك إسلامية أرين حكوماتها أكبر تيجي حكوماتك محافظة كارة متدينة أرين لكردستان جالك جرب هدا بار رشي والمشاورات كي هدا بار جالك جرانية ويهلسر حكومات تركيا أبا ركلامك ببرايا جواريان يخوازي وصبا وصايا خوازي جرانيا ما هبيهم ما يناش تقول غلط حكومات جهد دواء يعني شو حكومات جهد دواء جو حكومات جو بدها ما بيقولوا حالي قلت ده باكي نتدبي والله شو إما يعني أم نقطة قولي يعني أم بيجن فلان كس شو بيجي الدربة فلان كس شو بيجي الراسته يعني أو كيمتنا أفكر متنا أم دبين أم تبم رمي حجور خودي يعني إنسان يجو باورية خودي وآخرته بيرها بترسا خودي وحسابي آخرته بكه بالي لازم أو إنسان أجي حقيقي نقد بالي يعني بدل يشد ببرا أمش في قلت لي تشوفين كل زمان يقولون أنت تشجع تبي قلت لي شكرا هر كسي ده بيجي تبي إن لله وإن إليه الراجعون أم تفهم حضور خودين ويربي عليه مش ما تفهم ببرسة وقتها ببرسة ويبيكون تتشكر جبومه جبوا عضلات تتشكر دفتر أعمار دفتر أعمار نبجة كاتب تبتش زمان آخفين تلكيجة ولا تاتي دنياي جمال نبرسة زبيد بيجون عضلات تركيا عضلات التركية عضلات تنا عضلات الدنيا تنا نال تركيا عضلات الدنيا تنا إسلام تنا مسلمان هنا لإسلام تنا وصايا يعني أم بارتي إسلامية لأخ بارتي كاج أخ بارتي تبجي بارتي إسلامي أخ بارتي بخا قبولنا كان أخ بارتي نا بارتي بارتي محافظة كارة تجيبه أخ بارتي محافظة كارة شو محافظات كان؟ سيستم محافظة ذيك قال لك سبات أزبري قال يا ماجد الجامد هم لطامة ويجيب نيران ساعته مش جنبي قلت لك داوي هي أزجل بلا دليل ما جامد قال لي الجامد برا بجامد مجي صار ما قلت يا براسي دنجي من بأرسمك قال لك دجوار كتبه تماشافان هجا ببورم جبوا دنجي مجي قال لك سباس بوي زكريا يا بجوغلو وكيله سروك جشتيت هدا باري ميفاني من بول باشاري آباده و روزی که بخیرش بود بجیم باجاری آمدن ها ده خیر و خوشی دابینم خاطره